Mislim, jednostavno u naputku, a naputak je koji? Sve o čemu mi sad tu pričamo, znači o seksističkim ispadima, o ispadu tog profesora koji bi bio najsretniji da nijedna žena ne studira na Filozofskom, nego da se sve drže kuhače, ili kao što smo vidjeli u prilogu da se političarke da ostanu doma i da se drže štange, striptiz štange. U svemu tome zapravo taj problem bi bio eliminiran samo da su ljudi pristojni. Znači da čini mi se da je ovo to nije moja originalna misao, citiram jednu od svojih najdražih autorica, Caitlin Moran, autoricu knjige Kako biti žena, koja je objavljena u Hrvatskoj prije nekoliko godina, i u kojoj ona kaže da zapravo sve te stvari bi bile iskorijenjene da smo pristojni jedni prema drugima. Seksizam je u svojoj srži nepristojnost. Da. A priča o frajerima, zapravo tu spominjem Zvonimira Majdaka koji je napisao Frajerski nokturno. Spominjem Milana Bandića koji je dao jednu definiciju u jednom od svojih zanimljivih istupa, dao definiciju pravog muškarca kakav imponira ženama i koji je frajer sa određenim brojem tuča iza sebe. I po mogućnosti sa šljivom na oku i takve stvari. Dakle, frajeri su ljudi koji su iskoristili, muškarci koji su iskoristili moć koju imaju da naprave nešto, znači naprosto da pokažu nadmoć, dok je ženski spolni organ uzet kao metonimija za žensko biće, jedna degradirajuća stvar koja je pervertirana u kompliment. Znači, kad kažete ženi dobra pička, dobra pička, dobra pička, dobra pička, to onda bi trebalo biti shvaćeno kao kompliment. Mislim, to je jedna ironija koja meni nije duhovita.